Uvusizwe la nguthatha indawo ekaKhathide ngobe kuKhozi FM nginibekele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkeza lami igama ngiveza ngintuthuko ngakho manje sibonga bathi la sibona ama-comment nabothi mhlawumbe usemmusha kuleli khasi phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe akhohle ukukomenda nokulike nokushare okuyikhono okukhulu kunakho konke bekwafethu sivalwe uvusizwe la ngesikhala sikaTshatha ngoba ohlelweni uMaskandi usikiya ngengoma njalo ngomgqibelo Ukhozi FM ngomsombuluko ekuseni abaphathi bokhozi FM bamemezela iziguquko ezizoqala emoyeni ngo-April mhla ka-1 uVusize useyoyibamba nobingelela Mpanza uTshatha useyoqhubeka nohlelo lakhe iwoza nabangani bakhe noSelf Mkhize ntambama phakathi nesonto ubuyisa indodakazi yohlelo uSithandwa Nzuza Ukhozi FM wahamba ukhozini ngonyaka ka-2019 kulandela ukuthi inkontileka yakhe ingabe isavuselela usezongena ke ngo-3 kuya ku-6 ntambama ngomgqibelo ohlelweni belenziwa ngukhetha gwala ngo-12 kuya ku-3 ntambama ngomgqibelo nguma-fresh uye usozothatha ngokugcwele i-top 20 eyayishawa nguMandla Magwaza ngonyaka odlule ohlelweni-ke olwalwenziwa uZanele Mbokazi ngesonto ekuseni eShilo esizothatha nguPhindi P igama likaSiya Mhlongo esekunesikhathi engazwakala emoyeni kulandela-ke uvulela icala lokushayela alimenyezela ngohlelo ebelenze ubusuku obuhle ngo-8 kuya ku-12 ebusuku ngomsombuluko kuya kulesine sozokwenziwa uNkosinathi Mshengi izinhlelo zasekuseni kuya emini phakathi nesonto kazange-ke zishintshe ngazakwethu izona ezihamba phambili la kumenyezelwe khona iziguquko mayelana nezinhlelo zomsakazo omkhulu Ukhozi FM ukuthi-ke uhlelo luyintandokazi uhlelo oluntshisa amabhodo elizokwenziwa insizwa laphana insizwa uvusizwe uwalanga-ke laphana kavala isikhala sikaTshatha uzoyibamba-ke insizwa ibamba nobingelela uDabengisi Mpanza-ke laphana ngakuthini mhlampe ukuphola ngalo daba ahlane comment section ke ngizithini okwakho phawula ngalolu daba Senkezweni